Ah, ayo. Beberapa Java. Bisa pahit. Yuk, yuk. Terakhir kita di mana? Oh, terakhir kemarin tuh muter-muter doang ya. Hilang burungnya. Sabar Pak, ganti thumbnail dulu. What's hiding behind there? No earthly key nor physical force can get past the magic of that lock. Don't even look at it. Coba Anda lihat. Memir. Pintunya nggak bisa diapa-apain, Pak. Wis, munculnya dari sini loh. Keren sekali Anda. Lalu Pak, sabar. Ganti thumbnail dulu. Ya elah, ya udah lantar aja lah ya thumbnailnya. Duh, lama banget ya. Rada nge-lag nih. Rada nge-lag gak sih streamnya? Kayaknya iya deh. Oh enggak deng. Gas yuk. Gas, lanjut. Berarti kita terakhir di mana? Coba sini dulu ya. Explore sana, explore sini. Panas ya? Siang-siang panas, Pak. Ya iya namanya siang ya panas. Gimana sih? Misi kita tuh ke sana ya. Bifrost ya. Mau explore dulu nggak sih? Map. Nih. Kalau explore sih sabi sih kita kesini. Cannot fast travel yet. Nah kesini. Oke, kita ke perahu langsung ya. Ke bawah turun. Langsung naik perahu. Hex silver mantap. One Yes. more for the collection. Oh bukan deh, bukan hex silver. Ship apa itu tadi? Ganti gimana? Ganti panahnya. Oh ini. Udah lupa Pak kontrolnya. Nah ini buat apa? Di sini. Halo. Belum bisa ya ke sana ya? Ya udah. Berarti kita turun ke itu kapal. Yes, betul. Dalamnya ada apa sih? Turun lah dari sini nggak bisa. Berarti lewat sini. Ke sana ada apa? Sebentar, saya penasaran Pak. This is locked up good. Pintu-pintu begitu gimana ya cara bukanya ya? Penasaran banget. Nah ini apa nih? Bisa diangkat kau nggak bisa? Kayaknya bisa deh ini deh ada beginiannya soalnya. Ada simbol-simbol kayak gitu. Biasanya bisa Pak. Gede juga nih. Ada chest. Tapi chestnya ada begituannya. Ini begini-begini resek banget. Nggak ada apa-apa lagi ya. Pas banget. Jangan bilang kita cuma muter-muter dari tadi. Nggak ada apa-apaan sebenarnya di sini. Mbak. Astaga, iyalah, iya loh. Cuma muter-muter loh dari tadi loh. Nggak ada apa-apaan di sini.
Udah lanjut lagi deh. Penasaran soalnya Pak tempatnya. Pasti kalau ada tempat ada sesuatu. Biasanya kayak gitu di game-game kayak gini nih. Cuma ini kayaknya nggak ada di sini. Ayolah langsung perahu dah. Yuk. Perahu layar. Back bot, ada boti lagi yang I've kesini. seen a lock like that before. Reminds me of something I've seen Tyr sketch. He liked to combine various symbols Si into boti runes of lagi his kesini. own. This one, I believe, means Peace, unity, mercy, other things too. I see what he did, but how do we get inside? We have Patreon other pinter concerns. juga nih. Ayo. Gas. 4. Ini 4 apa namanya, ini yang error apa beneran 4 Pak? Kadang gabut gak sih? Enggak, saya kan live streaming, saya nggak gabut. Anda mungkin gabut, kamu mungkin buat yang gabut. Nah ini atas sini ada apa nih? Sesuatu. Ini nggak hidup kan? Oke, dihidupin dulu. Ini masih lock ya? Oh iya masih lock. Nggak bisa. Cara ngebukanya gimana dah? Ya, dan nantilah ya. Tujuan kita ke sana. Ntar lu. Mapnya di ini dulu. Remove from contact. Udah biar nggak ganggu. Dah gas, ayo depan. Enggak. Sini. Masuk sini, Deng. Level saya masih level rendah, Pak. Mimir, there was a Mimir. song about a giant lady with lots of books and visions. Ah, that would be Groa. Di situ ada sesuatu nggak? She Kayaknya was a gifted nggak ada deh. sorceress who gathered every tome of arcane wisdom she could find in the realms, all in the hopes of Ada. augmenting her Ke powers of kiri. prophecy. Langsung lanjut. She might find her lost husband, Arbandil. But it was not Nah, her ini dia. husband she would glimpse in her visions, for it was Groa, seeing longer and farther than any before Ada or musuh kan? since. Ini ada health Best gede loh itu. Ragnarok. Oh, The end and the beginning. Realm too And early. we'll pick the You who walks among the living, my beloved Oh Gulvik ini yang Light calls to Spirit me. kemarin ya? She yearns for peace. Yang orang mati Yet terus her spiritnya. remains lie in pieces. I beg of you, make my Gulvik whole again. Nggak tahu kenapa nggak suka God What of is the War. collector Oh, book? apa Gulvik santai say aja. that Really? boy, I can smell. Boy. They've taken 3 of sweet Gulvik's bones and spread them across the Santai lake. aja ya buat. Nggak, karena nggak ngikutin mungkin. Kalau ngikutin demen dah kamu. Oh ini buka gerbang. good. The special chisel is ahead, past this gate. Ayo buka. Bener. Terus yes. Oh. Gede. Kurang ajar. Segala muncul. Gini aja. Pak, ada beginian. Lalat. Sabar. Awas meledak. Sabar dulu satu-satu. Oh. Belakang. Aduh, digampol sama yang gede. Taruh. Ayo. Waduh. Oh, ini mah lemah, Pak, yang mana? Oh. Semprot. Sok. Ayo, gas. Oh, udah mati. Pantesan musuhnya. Halo Vector. Ada Davi juga. Apa kabar? Baik. Kamu ini deh, apa namanya, yang ID PS
PSN-mu. Ketikin di komen. Ntar aku add friend dulu. ID PSN-nya. Ih, nggak kena. Boleh gak moderator? Tuh. Did it. This realm suffers without her spirit. Father, Ya udah. Ayo maybe sama-sama we should sama-sama. look for those bones. Why? Didn't you hear him? We could talk to Mom again. If we keep an eye out Look while if you we... wish, boy. I will not be distracted by this fool's errand. Udah jadiin moderator. Udah ku jadikan. Kita ke kapal lagi, ke menyeberang ke sana. Oke. Yuk. This chisel will Tes. seek. Tuh kan, udah biru kan. I'm glad you asked, Moderatorku Reggie. kayaknya kebanyakan deh. Ntar aku offin salah satu deh. There was a giant once named Thamur. A very giant who, despite his mountainous size, was without question the greatest stonemason this world had ever seen. Ini udah lama nggak live streaming, Proud susah Thamur lagi would ngangkatnya one nih day viewernya. pass his vast Kalau knowledge kemarin kan onto ada his 3, son, ada 4, ada 5 the gitu young kan. Hrimthur, at the Susah heart lagi of nih a dapetin. warrior. Dikasih moderator gratis ya. Enggak, kalau dikasih moderator mah emang ada yang bayar ya. Kalau YouTuber lain bayar emang. Mau jadi moderator. Overworked stonemason, bonk, struck his son. Hrimthur ran off into the night, feeling shame and regret. Ada Thamur bom. chased Itu after bom his ya, son, barrel-barrel kayak but gitu in ya, his ngeri dah. emotional state, soon found himself wandering Midgard, lost and alone. Sadly, Ini tuh, caught the oh eye of the Jotunheim one ini. person he didn't want to meet alone that Ah night. iya, betul kan, Jotunheim kayaknya. And what happened next? You'll see. Oh kita tuh kemarin, oh iya nyari tempat tertinggi itu ya, tempat gunung tertinggi itu. Ke sana. Oh no. Mjolnir. Found the village? Aye. When Thamur fell, he crushed a charming Itu ada place Mjolnir famed tuh. for worshipping the Vanir god Tuh. Njord. Di atas Always itu. took credit for planning that one. The truth is, the sweaty clawbag just got lucky. Apa itu? Akhir. New location. Wow. Ternyata ada musuh gitu. Oh. Atreus bisa panah itu kan? Panah deh. Yang ono. Nah, gitu. Nah, bukan monsternya. Darn. Abis. Itu nggak sakit ya, itu ya heavy attack loh padahal. Ayo. Shock. Aduh. Alah. Semprot aja udah. Gak usah repot-repot. Aih, gila. Sakit banget, Pak. Yes, dah. Halo Bang, gue sambil main Horizon Zero Dawn. Oke, mantap. Horizon Zero Dawn yang baru ya? Giant. Kamu udah download ini belum? FIFA 22? Udah milih? Ini nggak bisa dipecahin ya? Oh, nggak bisa. Ku akan berubah. Oh, I see. Oke, diginiin. Nah, habis itu dipanah sama Atreus. Panah. Meledak. Duer. Itu dia. Oh, neat trick, lad. Belum dapat PS Plus. Nunggu game kesuka ada di PS Plus baru beli. Oh. Tapi lumayan loh game-game kayak gitu. Bisa apa namanya dapat diskon juga. Kalau langganan PS Plus.
Kalau misalkan 500.000 per tahun, 1 tahun 560.000, ya worth it banget lah. Menurutku ya. Oke. Kita tes dulu. Oke, nggak hidup. Mantap. Dah turun. What happened to the survivors? Thamur was a frost giant. When he died, his Bang, nanti di final situ ada breath bos froze susah, everything. masa ayo coba lihat ya, kita lihat ya, emang susah. Sesusah apakah bosnya? Apakah mudah? Hai, ada Claudio, udah kelar urusan kamu Claudio. We'll need something to get through this one. Balik lagi kamu Claudio. Kita ngapain di sini? Nah, halo. Ngapain kita di sini? Belum bisa ya? Harus naik ya? Atau ini? Enggak. Hai. Kita kemana, Pak? Nggak ke sini ya? Belah mana sih? Ini buntu. Bang, betul. Bang, gue coba nyalain mic di live stream, cek di live agak nggak ada di situ, kenapa ya? Coba iniin apa namanya, cek volume mic kamu di settings. Ada di settings. Oh, sini Pak. Di settings ada ini, setup volume. Oh. Aku Claudio, iya Claudio, aku tahu kamu. Santai aja. Nah, ada chest lagi, lumayan. Aku nyari yang puzzle chest itu loh, yang ada huruf-hurufnya. Armor, runic. Ini dia. There he is. Find the tip of that chisel. Ini That's the Mjolnir ya? magic we need. Bang, aku lagi les dulu deh, kamu jangan sambil nonton, Pak. Les dulu. Ini ngapain nih si Atreus? Banyak chest sih di sini. Ambilin dulu lah. Nggak bisa, Pak. Harus dilawan dulu. Oh no. Lookout dari mana? Dari jauh, kocak. Wih. Wah, gila, apa itu barusan? Aduh, kok kena aja? Nah, ngapain dia? Nah. Sabar dong. Mamam nih. Aduh, gila. Sakit banget Pak ini Pak orang Pak. Ini makhluk sakit banget. Woi, kena terkam. Aduh. Bener lu. Awas belakang, ya kan? Bener kan? Yang belakang kan? Ngapain itu? Ngapain dia? Heal dulu. Langsung tembak aja laser. Kenapa laser? One down. Yes. Belum mati ya Atreus. Pan lagi. Yes, dah. Wonder what it's for. Oh, pergi ke tempat game store. Ntar aku habis mau tambah game di PS4. Siap. Mantap. Setting terus. Oh, pergi ke tempat game store. Kok game store? Setting nggak di broadcasting setting kan, kamu kalau mau kalau mau live streaming kan ada settingannya gitu, ya kan? Mikrofon udah on. Kamu cek ini deh, tutorialnya di YouTube deh. Can you read it? Sir, Gak, maksudnya si Claudio. Oh. Ntar aku balik so lagi. you are we offer back the seas back. Ke ini ya, yang apa kalau di Indonesia tuh GS Shop ya. Kalau di Asia. Nama tokonya. Tapi aku udah jarang sih ke situ. Terakhir ke situ tuh beli apa ya?
Udah jarang aku ke situ, Pak. Aku sekarang game digital mulu. Nggak pernah beli CD lagi. Jarang banget. Karena apa? Males keluarnya, iya. Oke, yang itu. Oke, ini ada ginian. Aduh. Nembaknya dari mana itu? Oke. Nggak apa. Yes. Lo. Oke, ini yang ini ke kanan. Ada chestnya lumayan, ada hack silver juga di situ. Mana lagi? Hey, Arden World Tree Sap. Well, here's the base for the crystal. Oh, ini ada beginiannya, Pak. How do we get it down? Ntar aku balik lagi ya, bye. Bye. Gua ada chest. Lumayan. Kadang lama banget download, terus pas ganti online beli gamenya rasanya kayak lebih enak. Ya iyalah pasti. Namanya juga ori sama bajakan, pasti enakan ori. Apa itu? Nightmare X ya di sini ya. Yes, dah. Itu gimana cara bukanya ya? Halo? Oh, itu. Ada begituan. Di atas CD. Nah, namanya game ori sama game bajakan, pasti enakan yang ori lah. Apa yang berubah? Oh. Apa sih itu lambangnya? Yang gunung sama W ke kanan ya. Gunung sih. W ke kanan, nice. Ini jatoin bisa. Bisa dipanah kah sama Atreus? Nggak bisa, itu nyangkut, Pak. Bang, coba ke tengah tadi. Tengah mana? Ini, tengah sini. Tuh. Oh, ini ada beginian. Ini tengah. Oh, ada beginian. Oke, Atreus. Panah lagi, Atreus. Aku tahu, bentar. Aku ngambil inian dulu. Lempar. Atreus, panah. Swear, yes. Itu dia caranya. Yang ada batu, bentar ya. Aku buka chest itu dulu tuh. Yang batu jatuh tadi. Yang ada nyamuk-nyamuk itu. Sebelum itu ke tengah yang dekat batu merah, bentar. Oh, batu merah, mana batu merah? Emang ada batu merah ini, batu merah ini. Ini batu merah. Ini batu merah nih. Ini. Chest. Ini chest. Di sebelahnya. Mana sih? Ini. Ini kan sebelah ini. Set. Ntar dulu deh. Aku ngambil beginian dulu. Oke. Legendary. Lumayan. Bisa dipanah lagi? Nggak bisa. Nggak bisa dipanah lagi, Pak. Di sebelahnya ambil batu merah. Nih batu merah. Sebelah mana, Pak? Nih. Sini biru-biru kan udah tadi biru-biru. Sini. Nih. Ini chest udah aku ambil. Bisa dipanah kah? Yang ada kayu, ini kayu tuh. Ini kayu. Nih, mau diapain? Aku sudah apain?
Nih. Gak bisa diapa-apain kalau itu. Ini. Mana? Kayu mana? Agar kayu. Di situ aku nggak tahu, sumpah aku bingung. Aku bingung udah. Udah. Nggak bisa loh. Ada arka. Hancurin batu esnya yang di tengah. Oh ini batu es ini. Ya ilah dari tadi bilang. Ya ampun ditipu gue. Aduh bangun kan. Kurang ajar. Benar-benar. Nggak bisa. Benar-benar kan. Lihat aja kelakuan. Lihat. Jadi ngelawan beginian. Gak apa sih, easy juga ini. Tinggal dilempar-lempar aja. Pakai apaan ya, lupa, sumpah. Begini kan, tuh. Oh. Easy. You know what? Easy. Oh. Woi, kena. Nembus. Sabar dulu. Ambil batunya, cepat lari, cepat. Nah, lupa, itu dia kan ngedrop batu, harus dilempar pakai batu itu kayaknya. Nah, kan. Apa sih sini dong, oi? Aduh, ada yang rusuh dah. Oh. Ada yang rusuh. Viewer sesat. Itu bosnya susah lah, gampang ini. Santai aja, ini gampang ngeliatnya. Mati nih sama aku, lihat aja. Nah kan mati. Tuh. Belum mati lagi. No. Kena serempet laser lagi. Nih nyamuk. Pengajar. Belakang ada lagi. Iya. Mana ini batu-batunya mana? Hei, halo. Udah mati nih. Belum. Itu bakal drop bagus. Iya. Pastilah. Gak masa lawan beginian gak drop bagus. Kurang ajar emang game ya kalau begitu. Ih, nyamuk ya. Rese ya. Dah, mati kan? Easy ya. Easy lah. Oh, udah santai. Sebenarnya aku bisa pakai rage sih. Silver lumayan sih. Dapat Ancient Heart banyak. Dah. Lanjut. Oh iya bentar, heal dulu. Yes. Bang main Stumble, guys. Aku tidak main game mobile Arka. Apa ini? Aku tidak main game mobile. Kenapa tidak main? Ya karena kalau live streaming dari HP-nya langsung panas. Makanya saya live streaming ini PS. Kan lumayan dropnya, iya lumayan. You do? Do not act so surprised. No offense, brother, but I don't even think Thor with Mjolnir in hand could get through that much ice. Then Thor is a fool. This should be entertaining. Boy. Oh, untung ini api, Pak. Matiin dulu nih yang begini-begini. Woi, santai dong. Yang begini-begini nih. Semprot.
Gila ya. Sini lu. Ajar. Lu mau dibantai ya? Nggak usah so mantep. Nggak usah so mantep deh. Black, yes. Udah kan? Gampang. Oh, masih ada. Oh, ada yang gede. Oh, dua biji lagi yang gede, gila. Nggak kenal lagi tuh. Bodo amat rage, yes. Gila, nggak ngurang banyak, Pak. Yes, thank you. Gila, 2 orang. Hei. Yes. Bisa di ini nggak? Bisa kendaliin nggak? Oh, bisa gitu. Yes, ayo terus. Mana temenmu? Kiri. Berantem. Rono berantem. Waduh, gila. Lagi baca komentar dulu. Walah. Main GTA aja saya tidak punya GTA, Pak. Emang saya kurang suka franchise GTA. Kata orang sih bagus, cuma saya nggak suka aja. Kurang suka aja. Waktu itu kan saya pernah main ini yang Chinatown sama yang Vice City kalau nggak salah. Cuma ya bosenin. Tapi nggak tahu ya yang GTA 5 sekarang bagus atau enggak. Kayaknya sih bagus, soalnya kan game terbaik, Pak, itu, Pak. Game terbaik PS4. Kalau pilih lebih mending GTA atau Red Dead Redemption, ya mendingan Red Dead Redemption sih daripada GTA. Kalau disuruh milih ya, kan sama-sama Rockstar tuh dia. Siapa ini? Siapa sih? Oh, Sindri. Yang tukang ya. How were you not seen? There is nowhere here to hide. Oh, that. It's a little trick my people can pull. A special way of not being seen. You can be invisible? More like I can step into the realm between realms. And your mind doesn't understand what it's seeing, so it's nothing at all. Gimana ya? Lo kok hilang? It doesn't seem to work on. Dewa juga kah dia? Your brother wanted to know if you're getting enough to eat. I guess I could tell him you are. Brock was... Kaget, sumpah. You let him touch this again. Naruto aja seru, Bang. Kamu tungguin ya, nanti malam ada ini, ada FIFA nanti malam. FIFA 22 Ultimate Team. Santai. Jadi nanti malam nggak tahu ya, buka-buka pack atau main Food Champs atau main Division Rivals. Yang ini. Pokoknya nanti malam bakal ada FIFA 22 Ultimate Team. Ada yang bisa di-upgrade kah? Talent bow, chest armor. Oh, chest armor. Ada armor, oke. Strength-nya ngurang tapi defense sama runic-nya ini ya, bolehlah upgrade.
Wrist armor. Nggak perlu sih, ini aja. Nambahin level soalnya. Dah. Udah ya. Don't forget to wash your hands. Armor ada yang baru, ini dia. Naikin level, yes. Ini naikin level kah? Enggak, turun. Gacha aja FIFA. Saya baru main. Mungkin nanti gacanya ya. Atau enggak nanti ya lihat aja ntar buka-buka pack. Bisa buka atau enggak. So, this plan of yours. Can you guess it? Knowing you, it doesn't involve standing around here. Kalau nggak bisa ya sudah. Berarti main dulu. Main dulu ntar nyelesain apa objektif. Objektif turun dong. Harmon really liked Drulor, didn't he? Even braided his beard Oh before. enggak deh. I Harus happen to think he biasanya. looks dashing. You know, for a snow-covered corpse. Kemana kita su? FIFA serunya gacha. Iya, memang kalau semua game gacha itu paling seru memang. Cuma kan masalahnya ada ininya, nggak ada duitnya atau tidak gitu. Oh ini panah dulu. Atreus panah. Swear. Yes. Oh ini harus aku iniin. Ya. Oke. I know. Paham. I'm back. Ini si Sorjono mana dah? Oh, muncul dia. Sumpah kagak kena. Ayo Atreus, fokus. Enggak kena nih, gila. Aduh, benar-benar. Yes, kena. Ya, dah. My shop's right here. We heading into that building? Yes. You think there's Yes. something inside that'll help us break the ice and get to the chisel tip? No. I'll keep thinking. Masuk ke sini bisa? Yes, bisa. Oh, tempat luas. Iya kan. Prepare yourself. Gila apa ini, Pak? Ngapain dia? Ini ngapain dia nih begini? Halo? Kak, syarat hapus komen apa sama ketiga? Ngapain dia? Gila. Gila lu, bener-bener lu. Nggak bisa ngestak. Semprot. Nggak mempan, gila, nggak mempan, lu lihat itu. Aduh, sakit. Ada begituan lagi, rese banget. Maksudnya komen apa yang harus aku hapus? Yang Sarah aja, Pak, yang mengandung Sarah. Waduh, ada shieldnya gitu deh. Gila, apaan sih ini musuh, sumpah nggak jelas banget, Pak. Gila, ini sih gila ya. Bentar lu, apakah armornya bisa hancur? Iya. Wah, itu yang atas mana sih? Ini sumpah bener-bener loh, ini orang dua. Lari dulu, lari, ambil health. Yes, thank you. Sarah apa? Suku, agama, ras. Kalau kok apa tuh? Abang nggak capek apa live streaming nggak ada yang nonton ya? Biasa aja, Pak. Ntar juga pada ini karena udah jarang nggak live streaming aja ini. Aduh, nih orang
Sumpah ngerepotin, sumpah. Sakit banget gila udah dia lah. Pusing gue. Panah Atreus terus. Oh, shieldnya tuh bisa hancur. Oke, Garit. Lihat aja, lihat. Nggak mempan, lihat, nggak mempan. Woi, sakit pak. Tik, bener lo. Hai, ingat si ayah Bayu kayaknya pernah deh kesini deh. Familiar soalnya. Tapi nggak sering kan? Pernah kesini kok. Ya inget nggak inget. Soalnya udah lama saya nggak live stream pak. Aku udah lama nggak live stream soalnya. Seru bang, lanjutin sampai tamat. Aku udah tamat, seru banget. Kalau Stanley tahu, Stanley itu tuh. Ya tahu kalau itu. Kita bisa ke atas kah? But Odin's paranoia is surpassed only by Thor's sana lust yes. for blood. Chest, mantap. Dapat apa? Hex silver lumayan, 1000. Ya walaupun cuma 1000. Gimana naiknya? Nggak bisa naik sini. Bisa didorong ke kiri nggak? Nggak bisa lagi. Ya gimana sering. Gua aja gak selalu gak dapet notif. Stanley yang mana? Yang profilnya tuh ada biru-birunya bukan sih? Pokoknya profilnya ada biru-birunya terus ada oren-orennya bukan? Bisa turun sih. Bisa turun, bisa ke kanan. Coba ke kanan. Di bawah ada musuh by the way. Oh, misi kita ke kanan jadi kita turun aja. Iya, profil Naruto. Oke, aku nggak tahu itu Naruto. Saya tidak tahu kalau itu Naruto. Oke, gas, ayo naik. Nah, kan ada chest kan. Untung saja tidak dilewati. Lumayan, Hex silver. Yuk, lanjut. Yes. Hari ini panas banget nggak sih? Panas banget ya? Ada apa itu? Bisa dipanah sama Atreus? Bisa lah. Duer. Lah, kok? Ini biar jatuh kan? Ya, paling taruh itu ada chest pak di situ. Sabar. Ada chest di sini, mana chestnya? Ah, ini. Apa lagi? Nggak bisa diambil pak. Oke, coba. Ana. Ya elah. Ayunin lagi. Panah ya, siap-siap ya. Swear. Yes. Oh. We got most of it. Oh, lagi. Ya. Vice City sama Chinatown emang jelek. Yang bagus GTA San Andreas sama GTA 5. Oh. Aku tidak ada duitnya juga, Pak, kalau mau beli. Sekarang 200.000 kan ini. Well, a stealthy plan it is not. Now we must free the other strap. We do? Suaramu kayak kenal lah, masa kenal? Apa iya? Harus ke atas, kagak bisa ini. Why are we going up when what we need is all the way down there? Think. Well, the chisel tip is under thick layers of ice, so melting won't work. Correct. And there weren't any shattered crystals nearby for me to shoot. Wait. Correct. I just leak smash from the ice. Atreus bisa manah itu nggak? Nggak bisa ya? Itu yang Harness Studio kan suaramu? Harness Studio apaan, Pak?
Horror Studio apaan? Apaan itu Horror Studio? Sumpah saya nggak tahu. Turn the hammer so it lands near the chisel tip. Not possible. We cut it free, write it down, and figure out what comes next after. Yes. Your plan involves a whole Panah. bunch of luck. Square. Welcome Yes. to suggest a different one. Di bawah tuh nggak kelihatan apa-apa ya. Mana lagi sini? Sama aku juga nggak tahu Horror Studio, katanya nggak terlalu kenal. Nggak tahu aku Horror Studio apaan, Pak. Naik. Oke, ini dia. Ini kah tempat tertinggi? Oh, bukan. What now? Hold tight. Hold tight, I still want you. Kayaknya typo. Yo, Kratos. This plan seems ill-advised. Jump! Gila, loncatannya jauh banget jadi ya. Aman? That didn't work. Ya, Only fell little emang ways. typo bang, bukan kayaknya. Bukan kayaknya. Oh, saat Oke, chest lumayan. Dapat rare apa itu tadi? Armor. Gila, Oh, kuat no. amat. Floor's collapsed. There's a sand bowl, but how do we get to it? Masuk. We Oh, masuk. cannot. Kita naik lagi ya? Waduh. Nah, tusuk pisaunya. Bang, itu bisa lompat gak? Gak bisa, Pak. What does it say? When time itself Maksudku is the typo straight, dari forward path kayaknya is malah retrograde. jadi katanya. Retrograde? Oh, It's backwards? Those symbols. yang mana dah? The seasons? Yeah, but the order's all jumbled. Kayaknya nggak terkenal. Oh, bang itu bisa lompat gak bisa? Bisa lah Bayu. Why start with winter? Ini apa namanya? Kalau kayak begini nggak bisa, Pak. Cuma dodge doang. Winter, Quiet, head. isn't like music either. Kalau kayak gini nggak bisa. Tapi kalau ada pencetannya bulat, bisa. House! Harness itu yang tukang cukur. Apa itu harness tukang cukur, Pak? Ayo. No, that wasn't right. Paso. Oh. Write it. Bar, house, veteran, sumo. Lompat kayak game Go biasa, God of War biasanya game Go. The order from the song again. Aku kadang bacanya kenapa game Go ya. Tadi apa namanya? Do it. Ada yang ngetik juga tadi. House, veteran, Aku harusnya sumo. bacanya God of War. Retrograde, lads. What? Of course. Do it. Power, house, veteran, sumo. The riddle. Winter is last. There you go, Winter brother. is last. Winter, Oke. spring, summer, autumn. Oh ini musim. Ya ampun. Oke. Kan musim semi ini musim semi, musim gugur. Ini musim dingin, musim summer. Kayaknya ganti. Musim dingin, ini summer. Enggak, ini gugur. Musim gugur dulu. Kan biasanya kalau pencet X jadi lompat. Enggak, ini apa namanya? Nggak bisa lompat, malah ngedodge. Nanti musim panas dulu ya. Ini musim semi kan? Coba musim panas di sini. Ada musim panas nggak di sini? Oh ada, berarti ini gugur. Gitu? Bukan? Apa panas di sini? Panas? Enggak. Coba dulu. Terus. Sumo, bar, veteran. Tapi di situ tempatnya nggak bisa Bayu. Aku juga udah nyobain PS. Benar kan? Gila. Si paling jago musim. Atreus. That word. Thon. It means endure. Try it. Puzzle-nya nggak susah-susah amat nih. Alah, ntar dikasih susah bingung. Ntar kalau dikasih susah bingung, ya kan? Well done, Dikasih lad. gampang belagu. Try it again. Betul. Overall game bagus. Game God of The War energy's yang mana lifting the gitu. platform.
Keep riding. Aku cuma main God of War yang apa namanya? Ed, how is this possible? My guess, temporal magic. Dangerous stuff the High Vanir gods used to play Yang around apa with. namanya The Ghost of ability to Sparta freeze sama time yang ini doang. happened to be a favorite Yang of lainnya Lord nggak main. himself, in fact. Used to. GOW God of War. Well, turns out stopping time keeps the sun and moon from streaking across the sky. Bisa gitu loh. Does not Oke. stop the wolves that chase them. Always looking to sink their teeth in. After that, they decided it was best to leave time alone. Oh. Oh. I can't get to the bull. Bis lu. Ayo sini lu. Kok Atreusnya malah ngebantuin, bukannya ngejalanin liftnya. Nice. Mana lagi? Api, berapi dia. Jatuh. Yes. Udah sono lagi. Jalanin lagi liftnya. Yes. The energy's lifting us. Tap rest. Nice. Yuk. Yes, dah. Kukira typo God of War jadi GOW, ternyata singkatan sedikit. Back to Typo tadi riding mah. before the floor collapses. Ayo cepet. Jatuh ini, udah miring kayak gini. Oh, udah aman. Oh, kenapa jadi miring ke sana ya? Miring gak sih? Iya miring Pak, miring ke sana. Oh. We're blocked again. Ya. Aduh, ada yang gede. Aduh, nggak kena, gila. Semprota, mantap. Nice. Go. Ininya taruh aja, tendang aja. Nice. The energy's lifting us. Tap rest. Aduh, kayaknya nggak boleh sampai habis deh, harus cepat deh ini deh. Ini masih ada, gila. Kirain udah habis. Udah, ayo. We're good. Udah, ayo, cepetan. Kalau kelamaan katanya energinya habis, Pak. Makanya ada waktunya kan. Tadi yang di atas itu. Again and again. Mantap, langsung 2. Nice. Nice. Mamam lu. Ini tendang aja. Oke, udah jatuh ternyata. Sebenarnya ditendang aja nggak apa-apa sih, bisa sih biar pada jatuh. Nah, gitu loh. Jatuh. Nah, gitu, Pak. Gitu. Nah, gitu. Oh, ada beginian lagi ah. Agak jelas banget, Pak. Sumpah. Agak usah di finishing. Biarin aja dulu. Flashbang. Gila. Sakit banget. No, udah, gerak lagi, udah. Cukup. Sumpah yang ini sih ngerepotin banget, Pak. Lihat,
ngilang-ngilang. Oh, udah mati kayaknya. Ngulang lagi kah? Energinya habis kah? Iya kan. Cir, yang itu ngerepotin banget pak, yang ngilang-ngilang. Sumpah yang ngilang-ngilang repotin banget. Ngulang dari awal lagi ya. Oh enggak deh. Pola, apa tuh pola? Ayo panah-panin aja. Lah gila. Anjir ya ini ya, bener-bener ya. Gue liat-liat lu ya, gue liatin lu ya dari tadi ya. Aduh. Ayo udah gas dah. Susah nih yang ini. Dah, mati. Yes, panah, yes. Panah, yes. Panah lagi, yes. Ini dia. Lu kan dari tadi pelaku, bener-bener lu. Nice, mati lu padalah semua lu, okay. Mati lu semua. Yes. Ya cukup susah ini, karena harus cepet dan musuhnya banyak. Udah cepetan. Udah kelar. Pegal, tanganku pegal. Yuk. Oh, Atreus. Father, the bull dropped away. Look around. Ayo naik. Ayo naik, yes. Kalau lagi tegang, apa namanya? Ini ya, apa namanya? Capek juga nih tangan nih. You did well. Thanks. The boy. Just having a little fun, you big drunk. Yuk, kita naik lagi. Di Hammerhead. Well, there it is. How are we going to get it free? A push. But Trust me. Ready. Dig in and push with everything. yes, sir. Ini yang kita ini palu nih pak, palu gede kayak gitu, semacamnya lah. Jatuh, merusak aja, How do we get merusak. down? We jump. Really? Come. Do not panic. Why would I panic? I have you. Dah. You're cracked, you know that? Well. Good. We should keep moving. Ayo, dikit lagi 150 subscriber nih. Bapak-bapak. Dikit lagi 150 subscriber. Jatuh, semua jatuh. The chisel tip. Give the man credit. Dua He has a lagi. talent for destroying things. Remember that head. Never leaves my mind. Oh, ada chest di bawah situ. Kayaknya kita harus ke bawah, yes. Kesana ya. Oh, don't ask you. Kita bisa ke sana tapi kita ke bawah. Bukan ke sini. Ke yang satunya dong. Yang satunya.
Oh enggak, dari sini. Turunnya dari sini. Nah, ini dia. Modi siapa, Pak? Dia ngincer si Atreus loh. Si Magni itu. Not now. Halo. Kayaknya yang ini hidup. Nggak hidup. Nggak, udah aman. Apa ini? Oh, ini manjat lagi. Ngapain manjat lagi? Oh, di sini nggak bisa. Oh iya, harus manjat lagi, Pak. Gas yuk, manjat. Those were the guys we saw with Baldur. His nephews? Aye. Magni and Modi, the sons of Thor. Mother always said the Aesir were the worst of gods, and Thor was the worst of the Aesir. Guess he's a terrible father too. They are no longer children. They have no excuse. Will Sindri be okay? They'll never even see him. Masuk. Aduh. Here we go. The great dining hall, envy of all Midgard. Oh, ini Midgard, Deng. Kenapa Jotunheim saya bilang tadi? Oh. Things, can you? Mana lagi? Nyangkut. Oh, jatuh. Bisa dibawa, gila. The Jarl's throne was just on the other side of that wall of ice. Swear. Oh. Dia ini enggak? Oh, enggak kebal sama ini. Enggak usah teriak-teriak aja lu. Sakit banget gila beginian. Oh no, dia ngapain? Oh. Ada apaan itu, Cok? Serigala. Makan tuh. Woi. Gila. Oh, sabar. Aku punya ide. Batunya kita ambil. Oh, nggak bisa. Woi. Awas, dari belakang mau nyerang. Iya kan? Woi. Udah kena. Woi. Oh. Woi. Woi, kena. Tidak sempat hilang. Laser lagi, tembak lagi, gas. Sakit banget, Pak, ginian, Pak. Mantap. Kayaknya aku salah mecahin deh. Harusnya mecahin yang satunya. Tapi nggak apa-apa, dapat beginian sih. Kayaknya yang satunya yang harusnya yang itu deh. Swear. Yang mana ya? Oh, ini. Swear. Oh. Here we go. Woi. Serigala werewolf ini lagi, gila. Oh, no. Tembak. Yes. Terus.
Aduh, aduh. Kok nggak bisa gerak? Nggak bisa gerak. Mati kau ya. Yes, mati satu. Satu OTW. Gila. Oh, dia tuh ada evolusinya gitu ya, ada perubahannya gitu ya. Oh. Hehehehe. Yes. Thank you Atreus. Iya, mati kau. Oh, pecah sendiri. Oh, kaget gila. Tiba-tiba keluar begituan. Oh. Nightmare dulu nih. Woi. Sabar dong woi, Babon. Woi, si Babon. Agak sabaran dia. Tembak lagi ya. Yes. Dah. Bisa di setir kah? Dor. Udah selesai. Orang gila. Siapa lagi tuh? Something ahead. Apa? Ini mah Sindri Sindri lagi loh. Iya, ada yang ngomong-ngomong Pak di sini di depan. Ntar lu, saya ngambil chest dulu ya. Dikunci. Ya sudah, tidak bisa. Oh. Dia ngomong di mana sih yang ngomong? Dia ngincer si Atreus, Pak. Kalau aku lihat dari percakapannya. Atur. Hurry, brother. We may get a piece of the chisel and be gone before they even notice. Oh. Siapa itu? Halo? Oh. Pas banget lagi. Ketemunya yang nyari dari tadi. The Allfather demands it. Allfather. Oh, titisan Odin. Odin. Dewa juga nih dia. Go. Oh. And where do you think you're going? Modi. Oh no, brother. The little freak's got a bow. What are we gonna do? Oh. Nggak dua-dua gitu dong. Don't tell me what to do. Oh. Yes. Yes, bagus Atreus. I can't remember the last time we faced Nggak bisa di ini, nggak bisa di. Oh ya, awas, ngindar. Panjang banget gila pedangnya. Sabar, semprot. Yuk, gas. Yes. Ini jangan lupa daratan. Wah. Apa itu? Oh. Stay behind me, boy. Why do you hunt us? What does Odin want? Oh no, don't care. Come here, You're done. Shut up!
Don't call me that. Kena lagi. Cat. Gila loh. Tiba-tiba muncul gitu dia. I said shut up. Calm yourself, boy. Gergetan sumpah. Orang gila nih. Bener. Anak kecil ngajak berantem. Putih, yes. Ngajak berantem anak kecil lu. Gila pada kuat-kuat amat ya. Kena lu. Nggak nancep di palanya coba. Padahal ngelemparnya udah pas banget di pala gitu. Oh. Apa itu? Halo bang, iya ada Rasya. Sabar Cak. Jadi download eFootball. Semprot. Yes, kelang. Kok nggak makan pak? Ngapain dia nih? Laga. Aneh-aneh aja nih orang. Belakangnya nyerang. Ya, panah. Aduh. Ngapain dia tuh, lihat tuh. Gila berdoa dia. Lau doa. Wah, jadi gimana pak cara ngelawannya? Oh bagus. Ada Atreus ya. Lupa saya. Tuh ngapain sih ini orang? Aneh-aneh. Karat. Sabar Atreus. Ya. Aduh. Oh lah, ngapain dia? Dia mau mukul temennya ya tadi ya? Don't talk about my mother. Don't talk about my mommy. Oh. Tiba-tiba gede. Gila, apa? Sini. Belakang. Oke. Oh, kena lagi. Yes. Ayo dong, udahan dong. Ininya gelap-gelapnya. Belakang. Yes. Nah, udah. Ngapain dia? Gila, ngapain itu? Mati dulu nih, satu nih. Satu. Aduh. Gila. Susah banget ya. Ini baru seru. Ini namanya baru permainan. Dari tadi ngapain? Ada apa-apaan. Ntar dulu dong, help dong. Tolong dong. Halo. Sabar. Health dulu ya. Iya, ada health lagi sana. Sabar. Bentar. Gila ya. Tuh ngapain dia, Pak? Kayak gitu-gitu. Kerjasama. Bolon satu nih. Atreus kagak ngapa-ngapain, Pak. Oh. Ya. Tunggu tahan. Yang satu sudah sekarat sih. Jangan sampai mati. Dikit lagi dia mati. Oh. Harus dipukul tuh.
Udah mati dah. Udah mati dah Anda. How did you... You have no idea. You son of a bitch! Kabur dia. Kenapa tuh? Sickness. Fever has returned. No! It hasn't. Roy, The coughing, the blood. The boy's sick, he needs Freya. No! steady. Lagi sakit ya. I'll be alright. There you go, lad. I'm fine, see? Udah peta hitam apa itu, Pak? Ungu. We should keep an eye on him. Abis lu, bener-bener lu dari tadi lu. Apa ini? Frozen Flame buat kapak. Nah, ini batu-batuan ya. Apa namanya susah banget. Kenapa nggak dikasih nama Purple Stone gitu kayak? Atau apa gitu, Silver Gold gitu. Biar lebih gampang. Cuma biasa aja sih. Pukul. Petasan. Ngambil apaan dia? Enough. Should do. With that, we can carve the travel rune to Jotunheim. Get you where you need to go. Oh, incidentally, all those magically sealed doors we've seen can now be unlocked. Like that one Oh, round the ini corner. kuncinya bisa dibuka. Oh, ini, Pak. Nah. Oh, dicari dulu. Oke. Nih. Nah. Nah, itu. Buka. You killed Magni. That he did. He was a god. But you killed him. Minor Aesir, perhaps. But I, And his father's Thor. not minor. Not minor at all, him. This will not go over well in Asgard. I defended us. Bol bang. Nothing more. Sumpah sih biasanya Cak, jangan ini dah. Apa namanya, saya rada aneh ininya bacanya. Aku rada aneh bacanya. Di football ntar sorean dah. God. Rada sorean ya. Ntar malam soalnya mau ini, mau FIFA. Rada sorean di football. Ya mungkin jam 3 ntar. Ini kan udah mau kelar juga kan. Once you retrieve the whetstone, please Wait, take utmost we're care here while before. handling it. It Which way back? is a priceless relic after all. I don't think the lad's doing too well. Ah, pintu. Ntar jam 3, If so, jam 3-an lah. up. Yes, sir. Kok gini? Dipukul. Blinding point. Nice. Hey, I just realized. Magni didn't come back to life. Is interesting. It's known the Aesir Ini find tuh their own masih way ke to kunci aja, Valhalla. gimana cara No bukanya Pak itu, Valkyrie Pak? escort, no processing at the gates of Helheim. That may be significant. Buka. Look, Oke. back near the giant's head. What is this place? Fishermen would bring the day's catch into this port and use that contraption to send some of it directly to the Jarl's main Ada kitchen. ituan di sana di atas. The rest was sorted Bisa and naik? Nggak bisa. There is an exit under Ada the tali. Oh, tower. ini ada nih. Find a way Naik. across. Naik. Turunin talinya. Tolong, Atreus. Tuh, yang itu tuh. There's a path to the exit on the other side. Ayo. Turunin talinya. Itu talinya itu loh. Itu tali itu. Ih, diam aja dia mah. Diam aja sih dia. Oh, ini. Oh, bentar. Ini harus diginiin dulu. Lempar.
Ambil. Dah. Dia batuk-batuk loh si Atreus. Dah. Dah tuh. Turunin. Oh, sebentar. Saya mau ambil chest yang di atas. Ah, Atreus sakit. Nah, kayaknya sih. How? Halo, gimana caranya? Oh, tinggal loncat doang. Dah, ayo, berayun. Yes, loncat ke sana bisa, bisa. Oke, ada pintu lagi di situ. Kayaknya kita ke situ deh. Dah, ayo ke chest itu. Oke, sini, turun. Buka pintunya. Kok nggak bisa? Ya. Makan waktu banget beginian ya. Belum. Itu dia. Back under his palm. We're almost there. Everything we just did. Climbed around a dead giant, rode a giant falling hammer, fought some bad gods. What do you think Mother would say? That you have come a long way. Thanks. Back to the lake of Nen. Nen lagi 9. Kok Nen? No, I feel better now. I just needed to catch my breath. Kenapa kayak gitu banget? Gila. Well, Udah yuk, fast travel aja ke tempatnya si siapa tuh? Brok ya, Brok. Oh, belum bisa. Kayaknya nggak bisa lagi. Ternyata ke situ. Ya udah, sampai sini dulu deh. God of War ya, besok lanjut lagi. Nanti ya saya mau lanjut langsung e-football. Oke, jam 3 e-football. Udah. Orang nonton sendiri. Kayak mana kamu mau